I hire too much GH. Too much GH. Subscribe, ne share. Video be a little too beyond. So on sabet me a canamunu, no first person to comment. And no, just a me notification button. Na aboa me bibia de guitar. Na answer ya de kai me dwuma die ne bebro no. Because we kai will say me din has always remained above for Michael. Me so shama bontia. Idi afemi ameje so eye fie sana na o femi fie sana na ba bia wo bia no beje wo so na bibia ye kama na ansa na edi dwumadi ne beba no mesrew o kai root abeka o kai Priscilla Blessing ena o kai Priscilla Crunchy ino quensin idi amabo no akai wo bibi sa akai wo bibi dia na wo kai Takoradi 3 missing girls actually ekoye 4 ena makai wo na say the concept no so no inclusive segment me the bro nene inclusive segment no me the free race beauty parlor and closet omu wo free pipe abeka la pass free pipe street na osane main street na oba for mo a ho anu omu nsanifa so bibia digital na wo mu mistress bako ene de enim class 7 no ema ese fanso mu na enim class 7 ne se hwe obi wo ho a wodru ni pam na bia mudi nkomo ni konya na ho no obeda o da no de nken ha adwini o wo de ni pam no nken ha adwini fe no obetu nkrom sa ne ma na nkura sesem so onim so wo sa ya de na so na ni pam da kora no enye papa yase wo nse yase ekoso no ukonya no se na wani nkuma so nya babi na nkura sesem sa ne nyai nyai ni omo mtaka mu na omo da no enye kora bo so bi da bo so abana num na emwa nkura sesem yes to this is the nkura segment me the bro ne ko Jamaica se wono nkura sesem amana sesa ne ma bebre nkura sesem no amana sesa eti so sesa because the new normal ne say utena kan mu a say driver do be kwa kudu asumdwem so drive no drive yi a obetima chen say onye bibia pepepe na ofa nkodu fie asumdwem twa me husima me ba ye beto aso I have too much GH me say subscribe and share Jamaica energy na chire digital camera na bibia digital ewo ufie na mesrew ene ensem a ye beka ho asem no so we fia me kai wo afini ene kakra ena Ghana ha ensem bi ebeto Ghana dwaso a na obi e ka ho asem Takoradi enkwala na omoyiraye na abusuafo ensem e ba ya nipa bibiri ka ho asem bibiri na yakọ ese Ghana no ensem ne ba media ni pagya ne kugugu no magya to oboko sa niema no ewo se yejai bibia si a wo se nya asem no pomasi bre asem fiti ase kosi awieye ni akili case no ni ewu se bibia digital ni ekoyani but ya ye se Ghana no wo ho a ne nsem bi epagya unhu do bekele no eti se am nkofa comfortable se wo Ghana asem ba o ntre acha Ghana asem acha say acha 3 months na twam ampaso so but media masede ne se me mekai wo se den ena ekọ that is my responsibility and wetin am say the bia subscribe to the channel
na hu se bibia aye digital enye sa ensem a enkofo bia se da di boni ache kokko mu no o me o ma dwi se ye twa so me mekwa akofa aba na bibia aye kama na he unim Takoradi 3 girls no omo yiraye no the updates am dey bro ne say minim se bibia koso a the police at the report by say yeshian omako hu nkola no a bones omaye forensic report ama omaye DNA kire say nkola no ewu sa video no yekone ko hemra sisi. The Ghana Police Service has, with regret, therefore informed the families that the remains are those of Ruth Abaka, Priscilla Blessing Bintum, Ruth Love Quazen, and Priscilla Crunchy. Investigations now established that the girls were victims of a serial kidnapping and murdering syndicate that operated in the Takoradi area. While for various reasons we were unsuccessful in obtaining and acting on accurate, actionable intelligence in good time to enable us to rescue the girls, we believe that the arrest of the culprits has effectively thwarted the ability of this syndicate to have continued with further kidnappings and murders. The Ghana Police Service expresses its condolences to their families. The police administration commends the investigation team for successfully arresting the perpetrators of these heinous crimes. While we wish we had actionable intelligence in good time to have rescued the girls alive, the painstaking investigations nonetheless have contributed to ensuring that the persons responsible are brought before the law and prevented from carrying out other similar crimes in the future. The intelligence work that led to the arrest of other suspects in foreign jurisdictions is also commendable. The suspects will be processed for court upon completion of the case docket and advice from the Office of the Attorney General. Yakoshaba, wakane kama, ya chia tunanim. Police penyu abetena se, wakane brofo na wie. Ontiase okoshepu. Ese nkola na wu. Tiase ontiase akoshepu. Na sansam ne ba ye no. Awofo ni bebre so obeka ya mekai o. Awofo ni bebre eba se nsem a police fo kan omo nyintum. Omo nyintum no. Omo ho right say womo esa pursue asem no. Na me busa unyintum no. There na be. Oye dey police na no be adwuma. But Ghana police ade bi wo a de bi e ka ho asem. Me am for the police. De bi ameka be me video sa me bo police for abaso. Ahye se ye twa kwan no surveyor ni twa kwan no. Anka wo dan no wo se kwan ne tene. Oh surveyor we na ni gine se. Na musuo kan. Na surveyor ni twa kwan no. Na nka wo enye wo dan wo. Surveyor we wa boom wo bi da. Surveyor wo twa kwan a ka wo gine se ya wo betimi atwa fa se no. Na wo be chere surveyor ni wo be ka surveyor na bon. E ka se puduo de hye a ye nyi ebedi ne dwo. Na ya na me ya se ye mu bia yi niska se ya se mo ba foolish case. O obofo o mani nam obofo mani nam se ko Jamaica nom sa de a bo se oh debi Jamaica nom de no be o munya botre ne papa ni asomasi o bente munya botre kri onso pie ba ya me me ka che me Ghana police ma ko amademu aye 3 hours ampaso odemu ache aye 3 hours ni wapi ye onkofo a omo daso wo man mu omo di bone omo nam pije omo abeti ye mu bi di etimi ko hyemu akonsa wamba ye ba ye na ma entimi nkasa na ye mu di ye be koso akasa ko me oye wo fre hwe na nya yi na me hu se me di bima ba bodua na makum simple cause me hu so bi no be kama asema mami Takoradi nkola ansem we no eye nsem a eye ni bresem obeje di se ya hyeda ko bo abusuafo ni bi se ye pese no mu di nkomo minim di akoso but am tell you they are not ready to talk there na aba
so ye ma so me se dey na aba wo mu na ye ko ko video bi o mu bobna ena ye ntiase ena ye nyi obi obeka bi amaye ena ye ko he say video no na ko he video ne ba ene what they are saying I'll come and tell you ye ko video ni mra sisi That is the way to my life is in control state. It's German because the way to my life is in control state. I don't want to. Say what good way to me. I don't want to my state. Where to go? On the day you will be. There will be no option here. You will be. Yes, you will be. You need to pay when you're me. You go to the exam. So assembly see fufura they dey report the by so ma me no ye ni anu obo now they are not ready to talk ba kokko excuse or the ma me say oh ye kan ho asem kran kosi hwe ye kan ho asem kran kosi hwe enti ye de agyan ho asem ka paso pa homa so enye nanum de ni yie mu ntia na sa video we am yie me yema obi bia Ghana for mu ntie ni yie we name the country that we are living in. We are not living in a banana republic. We are living in a democratic republic. Now minim se Ghana yenkofa ekrofo bi mra no manage Ghana man yo se yo aya na wonte ase na no me no obi di nkomo se obofo me na me I don't wonder say ye mineral salt ana say ye minerals ewo ayi Ghana ha say ye mineral salt ewo Ghana ha abrofo na manage enye me wanwa na say ye wonim dia me nim se ye timi ko bo besia ne da ba be ye kwan ye timi ko bo besia yes ye de ba be na aden na sa machine ye de ye nko bo besia fa ma na ye nye sa ade no wa ha na you see me I just don't want to attack any political party be and I say politician be I just don't want to attack anybody but let the system work yet komo na system ni ye adwuma obo se bibia ye digital but I say yeah say enkrofo bi na komo ye omo dia and it's true komo dia ye gitum mo omo dia no ya anuma be ye de ho bebomo ye so ye ho ato ye kromo a because you can't live in a country a enkrofo dia they call the shots me jiri say wa wo hwɛ mi wo kebia ewom ewo man mu ha fane se takrade nkola na o mayiraye no eye wo ma o se me kan sise o so ye ma hye o kan me man ka de esi wo krom anka enye bini ya me ne betua oka sa asem kura ba o tirim se ye wo na o mayiraye a anka wo mpene no ya me betua ka wo ho eye obi de waka wano atum me nsem no de me se de owura fini mekwa ko Kenya mu ne nkofa yo mu nyuma yi Ghana Police Service we respect you a lot but you believe we say there is more you can do nsem bi wo wa moma ye mfam fiafo amoho asem we ba ye me hu se DSP Kofi Boachemu ne enkofo bebre di akire ma omunya abotre na afei report ne ba ye abusua bi agi atum abusua bi anyi ntum de ne ba ye sese susu de na aba abusuafo ya na mo ka sese just recently ma chese yese wo mo a guy ba kwa ye che no concerning enkola issue yi ababo ntin di nsem bi aba betutudwa asem ni na ebi di akire but one thing I'm person in eti ase ne say nkola no ye po police enya abeka so mawu ndi o mawu but ye hwe na ekina ye mo ho ban say ye wo ha na obi ba yira ye wo ha na si aba ye se Ghana eyi nyina ye dia
future no for the generation enye ye ya giania ya bolia ya giania ye kwa ye ko ye mana aka no enjoy. We need to set a good pace for ye mana o mo ba. Wo de minim so de onye wadwun so obe wu a o generation ahye nye wasem na meka wo mo pese generation to aso o mo asem na meka na yenye ma bibia nye kama ye ma Ghana enye fe na utu kwan kwa ma no na wo ba you feel at home. We didn't do about for Michael because we kai was say o pese eye kai medwumadie no ye ba o shop o dwumam o office o bedroom o washroom ye be video ni bi ma wa o de fa numbers na egu ase no na frɛ me no be kasa bibia kama ene eye race beauty parlor and closet ena ye ba wo mo shop ebeye program yi bibia digital se wo promote akwan a omo wo enkran abeka free pipe udu junction no so a wo se abeka free pipe street no open race beauty parlor bia do beba akora be so nsa de aba oba entade papa fie no se wo pempaboa hill shoe bag aha nkwasefo emma ha ebibia digital makrao